skokove i neke atrakcije za moje fanove. Ma gledajte ko je došao. Pa bog dostavljačice, dođete te upoznam s prijateljem. Gaston, Bog. ovo je Luna. I ona će ići u Blake. Bok. Ispričaj me. Ha, još da nije prošlo jučerašnje slijetanje. Nikad. Nikakvo prisilno slijetanje ne može me zaustaviti. Samo mi nedostaje prakse na stazi i to je sve. Zamolit ćeš me da te podučim? Što? Ne trebam tvoju pomoć, hvala. A ovo? Što je to? Niko, radi na stazi. Da, poznajem ga. Traži pomoćnika na stazi. Pomoćnika? Da, asistent pomaže ljudima koji tek počinju rolati. Pazi da je sve u redu i to. Gdje je Niko? Nemoj mi reći da ćeš se ti prijaviti. A zašto ne? Zato jer treba dobro rolati. Ja znam rolati i to dobro. Doviđenja, snobe. Ko je ona? Otkud je znaš?